Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko. Ket kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na, Ivan. Maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? Naapay ba't ngamin nga aging gaita at tsak palang malipatan na diya Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, magapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talan. Oh, at titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano kasapulan. Anya? Oh, cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumaron mo rin ton malam. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlaang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam, ha? Ngam, saanon nga iti bar ti papananta? Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa karagiting hinginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ni, apay mat anak ko nam ti ka Starlin. Una, tamasansan mati iruraryo. Ken sabali ti closeness you, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliw mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo anya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas lang nga ron, addan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend.
Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga isi tugetak no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariel. Well, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aglo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibawingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamot tasukunan ken itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka diken ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano mintiag kalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siyak lamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa ka kidli tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay nanan. Imbaglangan tanda kayo tiintad ti Diyos at dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyamanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet, kan nagagat ka pa yanak ko. Una yun tayo parang idayo yung kanyak nanang. Ay, kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaway ti Orion. Agkalay sa kamin ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, kat agyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din dagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest, okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya karagiti katrabaho Tsaka magtan napuputan ti oras. Rabi ka kaya man. Nabartag ka? Ikaw, Salmat. Nakainumak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit konti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Oh, ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silad makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko.
Aywan gayam, imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid dawan na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan naktungaroda ni Diyo opisina, kalpasan ti trabaho. Wana, O sige nga Rod, urayan kanton Diyo opisina, inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdanayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasaan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagakatalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay talaga na singpet ni Ivan, balasang ko. Isuti kasi singpetan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga Rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wen, ngamdiyo ka din ibay-bayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No, ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan taan na sayaan. Saan ka takasta kanayon kang agbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kidan ti awis na ti katrabahwak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa nga naman kiti ti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingka nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Day jaya ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita ukman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita dagiti messages iti messenger na. Puro mat dagiti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ang kachat na. Ay, nasubrak sa man ang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Anda nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Ne, adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia, gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak, tasikan ti asawaag. Unay, anya ti aramidak. Talaga, adyak mapilit ti bagik ang mangayat ka ni Tricia. Ngamin, agingga ita. Sikapay laang ti pitik to'y pusok. Mariel. Anya ti kayat asawan na ito eh. Basta agtitsa ti babae. Agpahalatan anak ki asawa. Nga mabalin tamat lata ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat kuno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan aragsak.
Diyos ko. Anya tirumbang aramidag. Isuro na ko maapo. Nasaya at magtasimang patkan, Ivan. Apay ka di. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputad da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Nay. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya ka na. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan narumbang nga nakibiyangam da dyan? Tatno agtultuloy mati pa ng luklukom kanyak. Kasta ka di, ha? Ivan. Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Katsapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pa ni Mariel. Sumumbat ka. Wan. Ivan. Hindi ako makayat nga ibagang. Pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Ngam inaramid ko mat amin nakabaalak ang mga yatkin ka. Ngam, talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreno kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kaya ta madadaal ti binukal ko a pamilya. Agdan na talata, tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbyan kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day tapanagin inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamot lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang no siyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kanlay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes kumaasursurwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapa na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita panagsangit mo anak ka. Maawatak tirik nam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan.
Saan mo tabas-tabas ti makisina? Nang runa ket nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang, Irumpay nga ramida mita ket ipakita ken iparik na mita asawam nga ay ayaten ken ipatpateg mo lata. Itilikodan ti naramid na ken ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla nga ayaten anak ko. tatang. Tinapateg saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang kay ayaten na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang, Amok anarigat anak ko. Ang lasken alumaban ka. Taloy pakitam an alupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di tanasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang mat nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumdang tutel daw a maamiris na, ti kinasaya at mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat amadadaal ti binukal na pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umaymang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami mat nga iso ti baknang, nga makunak nga adamat mabalin ti pamilyami. Daytoy kat gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkal mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridak kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat, gapo ta talaga nga ititad damat amin amasapul ko. Itad da amin akid dawak, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay.
Narabiyan ka ba, Denver Barok? Ne, nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight sumong sungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga itaka lang nga agawid. Adala mo ti rabi iya. Naimasan mi ngamin din nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo din naputan ti oras. Susapaw. Nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Awan rumba nga pagbut nga kandi. Ngamin, awan mat basol ko. Amuyo mo ta, nasing pata kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. At dapay klase minton bigat. Oo, nanti. Mala, umunag ka, tailak kuntigate. Oo, nanti. Sige nga Rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako na, ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka Denver. Di mo't nagkari ka, adi kan uminom iti ara. Wala jakbat nga rod malaptan ti bagay. So sorry ka din, my love. Kat, nakaawit ka din. Saan tayo nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray kiti paglugana nga gawin. Ay, padala man trabi Uwan nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw di ta aging kaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak di taayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman ak, ha? Agananag ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ni. Aping adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't ngiti kas tamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, ngumanda ka dito eh. Niroksa, sa dino tayo na. Nasapa rimwar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay apim manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasam man, tas sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga ro tinaginumala. Tanda ni Jack mo tinayawit di bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ko pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan man? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti apo, dasaya at kami batlat ta anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damot agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak na rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha?
Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na pinag, George. Oh! Sanungay din ba? Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rudan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sauce! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Awan nga rat, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw ta man. Gawin na. Anyapin nga. Awal mo din sa balay pamuspusan. Sa dino ay. At ka din target mo. Anta nga. Nabayag pinalpali ko tayo dyan balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay wala at ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani. Birugan mo ng tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat ngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay nga'y apati pa nagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, mami. Ikarig, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami, Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. yan saan dakit din, mami. Itikas na, makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, mami. As asikaswanan ni manang mo ay na ti darum kontrakan ka. Isu na laang tadyaklaam mo, numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, mami. Gamin, awan mo't naalam ija balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yu latta atakawan jay tao. Iso amabalinda kayo latta nga idarom. Pangaas niyo, mami. Aramitin niyo kumami na kabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, mami. Daddy. Daytoy boy! Hustod, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibiyangan ditoy. No di mo kayat asikat ibugbuga, Klose. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, tanabayagan, nagdrop. Kanya, pundo ka diti bagbaga ti amam, Denver. Ko, mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw it mga allowance mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka namin takal! Marshal, huston. Kunam nga gad-aral ka. Ngamusamit gayam. Tatay tagbis-bisyo traramidam. Nasasaya at lang na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi. Amang papaeskwela ka. Tay tagad din agpalpalog tinararamid mo. Iso apilayan ka namin. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita, sikamot lang ang tinakakaasi. Diyak na maaramid kayam ni Daddy ti kastoy kanyak.
Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne, Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne, Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya, Roxanne, Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam kumamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kaste kanya. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lagi di ka bailan na mabukaw kay tibiyag ko. Lukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Awanan, talaga siya ako makontak ni Roxanne. Mawatag mo kiti. Naabaya ka siya tinagbalin pa desisyon na. Anya ngay arot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon mi. Basol ko ti amin. Uy, basol ko. Kasano at paitan. No gawin talaga. Sigurado bugbugan na manin ni Daddy. Tumakita na. Sa dino paitan, di pa na. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan kumatikas to'y ama paspasamak. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod. Adalitan. Nalpasan ti amin. Ti rumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samti ungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kagat mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabain ka. Gusto na itan, Marshal. Pangasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablosahan na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mommy! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagaling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napiksa akon. Sigurado ka? When? Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. Gusto mata. Makasikur nga min dito ospital. Kaslakar-karok agsakit no dak ditoy. Ti kunamkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat Manang? Urayan tabiit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni Daddy ngay. Kaslasan mo't ngimimay dito ospital. Saan?
Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, iti kinagkabil nak ni daddy. Nang ron ay di nakita ka na talimo daw ni mami. Nakita mo, ti bunga ti kinatangkan ti ulom? Agnakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbaso lakmat. Di mo gurguraan ni Daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng day taken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laengen tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa gardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayat magidi, tapno mapadasam matagrigat. Sana tayo talayang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro di ili. Tapno marugyan moten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makamo agumatan ka dagiti ka sa pula mi jay. uwan daddy. Kitaak man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Mas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisupak manan iti drum. Bayat tayo tayo. Tanalamis ti danom akargana. Anong sakan? Ti makaaramid ak manan iti sana rumban. Tiyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isu nga ano sakon ti agoper iti nalamis at anom. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday na ka merienda. Aglinong ka pa ay tani, kasta unay apudot na. Uwan nga rod, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbag man na kaumay kayo. Kanya nga iti inalam ang merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Adto eh. Adda pa'y lining takamot eh. Kan nagluto ak mutla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Uwan man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Agsublimot lang hinton madamdama. Kasta ka di, ay na, nagdakulan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangahan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutungat. Nagrigag-gayan tag-garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamot akas to'y tinamayan ti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadag iti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko ngay pakita kan ko na nagbalbaliw akon. Ipakita ken ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Ket patsek. Adumteng to ti panawan nga agsinubyan kami ken ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa a paset ti surat ni pagayam tayo a Denver. Awanin. Manual daw na kastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti banog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimula mi anatan. Imbag no dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano dandanin pa nag-aapit. Isubat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog ken gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa naggarden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Daddy. Nariknam mat siguro ang tiriga ta garden. Danda ni di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat dagiti mulayo. Ulitag pa'y maminsan, Daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong itong tag-eskwela. Adagan ka tayo, Denver. Desisyon mo tayo. Wan, Daddy, kidawak na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumatan iti sumaruno. Adagan ka tayo, kunakmanen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Suplayan ka, aging ga makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adaga bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay ngarot. Gatsak lang at piman ti saan ang nakaadal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sak lang piman agardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagbagana. Tinasayat, rumarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang umasidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak mangaminan masangot ag papukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka latama, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino ti nakakita, bro? Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adda nga min nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Alya? Un, bro. Madlaw anasiday titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkibkibin ta pa yung arod, bro. Arnya, sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro. Un, bro. Sigurado ka. 100%. Awan maggaya man rason. Tap nagpursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan Denver? Nakiasawa maggaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko.
Ading ko, ubing ka pa imat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaid mo kat diti ag trabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyom. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarit adya akong sublyanan pa'y dagiti bisok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawam ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wal. Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Kasano akpahitan, mami. Kasano akpahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay ayat ko iti kastaonay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di aramidom day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiam. Mami, Amo manak ko, saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadagiti kakabsat mo. pasensya kayon, mami. Ngam talaga dya akong maiulot ag eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang nga trabaho. Dakdakal pa kiti tibiro ki Jay, nang runa no nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wen, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak magtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Pati ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakdal mo, ading ko. Wen nga ron, manang. Kasi ti Diyos. Basit lang nga na panagsalugag. Malpasen. Una, sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang, ading ko. Wen nga ron, manang. Sapay ko man. Tamatyambaan man na nang umina tinatang inton panag-aapit. Iti kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wen nga ron, Sapay ka nga ron. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan, mana. Iti kasta, saan manin amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akasta ading ko. Ket baragsakan ngamin, makitkitak at talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagiti karik. Ba nag-apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan dadi. Malaksid nga inidjamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo, ken adda pa'y balay mo. Day tagad ka pumadlahan ka na kayo, manan. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Uwan ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat ta tayo, mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Isu ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso? Di manang mat. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka mat. Kumusta? Okay lang, bro.
Sika ngay, kumusta ka matay? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. San aday talag, pagpabak ng aramidom dita. Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak matan makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin tong Domingo, bro. Ang mga kaya mo, tamapanta. Itikasta, makapasyal ka mag. Sana puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta namay. Anyang itam mo. Ang mga mabirukan mo tanijay, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tumaruda, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin ka tumarudan dito. Tagasinatong dito'y dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro. Hintaman mang birok iti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikaw ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanan? Mapangkalapta na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa yung dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Wen, partakam nga ron. Wen, mapan ako. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita. Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? At anong pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikasji kanya ka. Wen, iso ti kanayin nga aramidan na kanyak. Iso ti kanayin nga aramidan na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Nagda ni Roxanne ita tito'y. Nervyosak mo tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan lang ni Frank. Ang mga nagsubli. Iti suti ng pitik itilapayag ko. Ay, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha. Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, naironranamot lagit din. Wen nga rod, ah? Kahit itong saka maten, taga-ano ngay mat nila kayo mo. Ah? Ay, kuha. Taga-benggit matlaang. Sige ngay. Ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Then, Frank. Pudno ti bagbagak, Roxanne. Sika tinagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biyag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sigamat lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biyag. Then, Frank. Tamo kiti, kat agsinuglan tabay. Ngamdak sang gasat na nakiasawa ka magayaman. Then, Frank. Ha? Agsangsangit ka. Ha? Ay, ko. Saan, then, Frank? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, ah. Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwang. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha?
Agawa ang taday baga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adto eh. Daita ti number ko. Agyaman na. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urahig ti text mo, Roxanne. Auntie Nena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-ammo kayo? Ha? Ay kwa. Uwan, auntie. Sa di nung ngayon tinapanan na. Ay, naghawi din na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y matasawa ni Roxanne Barok. At sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti kaanakak. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna laang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isuna laang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna namat adumtento kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputad nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Nay, apay nga ngagluwa ka matain. Da ka di madi anay bagak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, auntie Nena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay bagak. No di ti panangkablaw ko kada kayo iti naragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibida dagiti kakamsat mo. Gapot na professional daan. Idintotas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit-kita ka nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyak makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko ngagnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka.
amin dagiday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amala daw ti amin. Kat ko dumawat iti pamakawan, kapo ka dagiday kay nararamig ko kang kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan dagiti tattao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas kadagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay, Apay, Denver. malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti ko na. Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apan ang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, no sana kasya tinarami na kanyak idi. Ang mga nudyak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No di nak binugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden idi. Ang mga no intultuloy ko latta tinag-adik. Kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang rona idi sininaanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan, ket adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa, ket siga tinasawak. Sika at talaga. Panagkuna ket napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wan nga ron. Ba nagapakaragsa ko na Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangan, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibaga na balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Ket ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpatag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F, adan dua nga anak mi ka ni Roxanne. Uray sa anak-anak adal, winumako na a professional akas kadagiti kakabsat ko, napintas latamot tibiyag mi asa nga pamilya. Saan kami mat nga agkurkurang, nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamadama alumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pay kit di ta inaramid na tikas tiyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. No maminsan ti panagbaligi iti biyag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matammo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at met laeng kumano intuloy mo ti nagiskwela. Iti kasta at damat diploma anaawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalem, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga eskwelam. Alakastan pagayam, Denver,
ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.